Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Ti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapauluan. Borluloy! Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Ay, unay daytan sitang. Jay. Punuamit tabagi mi ti borluloy. Naganuin kay samsambait kas kada ibit-bitin di tabagay. Just kay. Apay aya nga bain? Dakas? Kasla kamutan na tay. Aramidin na Christmas tree. Manipod tok-tok. Aging gatdapan. Adda na kasabay. Ay, oray tajak mo't dinaw-dawat. Wendo tinaktakaw dagitoy. Nagrigrigatak mo't apinundar. Parparigatam na ti bagbagay maghulugan kadagita. Oy, tangiwat mo, mangagda. Ay, pakasiksikuram ngamin aya. Saan mo ta si katagbaybayad? Saan mo ta si kati mangitrab-trabaho? Lele. Saan mo ta si kati mangus-usar? Ayan. Oh, anyang iti parikot mo iti dayta, kundreng. Nanang, papanan yaw. Inyo saryo mo't aminan nga alahas yaw. Apay, saan na mabalinti agalahas dito unag ti balay? Anya? No kayat yaw agalahas kayo malt. Ibingayan takman. Kita nagado nga alahas yun, nanang. Ay, saan pa'y nga ita ti panangibagam kanya kiti dayta? Inton magmagsaten ti anges ko, saka dumawat. Anya? Automatic nga itin ko dayta. Unay daytan. Nusyak, at dalakid di engagement ring. Umdasan kanya. Nusika, ngam nusyak, kayat ko ti agaritos, agkwintas, agbracelet, agangklet, ken agsingsing iti agrurotap. Yan. Bet ko yan, flex ko yan, likes ko yan. Nani? No apalam, doet, yoset, et. Makapabangar kanyak dagitoy nga alahas. Apay, isuda laang tiada alahas na. Asinaw, nanang. Dagita karuba. Nakarkaro da pay tasaan la may sa aparis ti aritos nga ramaten da. No de pay ket 5 aparis. Ha? Natatet ti lapayag da iti gabsoon nga aritos. Nakalasmot tikas dyan. Para kadakwada ket mayat. Saan da amapnek iti dayta. Anya? Isu anakarkaro da pay. Aritosan da pay ati agong da, kada subsub da, kada dila da, kas kada poseg da. Ay, unay daytan.
kat jay inayaw. Ha? Mapanla makichismis di Dakaro ba? Aramatan na pa'y amin nga alahas na. Nasa uyon, tatang. Pasikat at talaga, mangibabay. Wan nga rod. Isulat sipsiputan na nagititatao. Ngala, bayan yung tatang. Amuyo mo ni nanang. No, ada pa karagsakan na para itibagin ha. Awan ti makakontra. Sukir abakay. Pasal-salay na kita nga alahas. Kanya. Unay daytan bakit? 7 sing-sing, litaramay mau. 5 bracelet, kadagiti pungwam. Unay matil bakit? Masikurana ka manggit kitakin ka na puno iti arkhouse. Makapay-stress akit kita ay. Di mo nga min kitkitaan ah. Kasasao kan kaida ka, jaket makitaan. Makapasikaw. Ilton kuan. Naisabit iti ulas manupungan. Ay na, sanak ngamin abibiyangan kundreng. Imposible ka magtansitang. Tiagasawa, ag dinilaw, wano ag binagbaga para iti pagsayatan. Saan ka ta pakaibabainan? May dayaw kakit di ano adu ti alahas ko. Tadi dakit ibaga pur ako. No diket ako ay may ibuga. Uray agalahas ka bakit? Saan mo tunay delikadaw ka na iti makakita nga snatcher karkas ka na hulapar dita. Di mo na sulisukay. Tama nga no partisika kat snatchinda. Anya tikit kita kanyak, John. Ganyan? Na apay nga agsakuntip ka, sa kaagwingiwing. Napunlumot ng taramayo iti alahas nanang. Adda dita kikit. Adda dita may kadwa ramay. Adda dita tinga. Orela talo ti adda iti may kadwa ramayo. Adda to pala dita tamudo. Ay, ora daytan. Adda pa gayam sing-sing ni tatangan niyo. Just kay, imbag ano, maikupit yun, nakulap yaw. Ay na, may kauman, may kupit man, wano saan, basta kayat ko ti agalahas. Anya? Amuyo ti aramiden nyo, tatang. Dawaten nyo ti daduma nga alahas ni nanang. Tapno maksayan ti isabsabit na ti bagbagina. Intun ko akit din ako sigpaten na di iman na sa taray. Napuno kami iti sing-sing kas kada prislight. Mas daawak. Isungarod ako adawaten nyo ti daduma nga alahas ni nanang. Mayat dayta na panunot maubalasan ka. Dawatak ti daduma, dawatin yung mat ka ni John ti daduma. Bagi ka ti kwintas kan brislet. Bagik tumutan ti aritos na. Bagi tumutan ti daduma sing-sing na. Nagkuna nga itid ko kada kayaw. Isu nga raw adawatan da ka bakit ta nagaduunay ti alahas mo. Kurang pa'y nga rod kanyak daytaw. Anya?
napunukan iti alahas. Nang runata, imam kan ramay mo. Amin na ramay mo, napunaw. Ibagam pala ako rang. No kayat yung amin ti maadaan iti alahas, gumatang, uno umutang kayo mat. Ay, unay daytan bakit? Nanang, kukwak mo tan at itadom asing-singyaw. Sana mabalen. Ha? Uray na ita, may salang nga raw. Saan mabalen? Nagimot kayo mo tan. Di mo ibagbaga kanyak dayta, John. Tadagitoy nga alahas, kat pagbibingayan yun to intun matayak. Ha? Kaanon tupay nga? Ha? Apay? Kaya't yun, matayak. Tapno maalay ang dagiti alahas ka. Saan mo takastaan, anang? Itan, akayat ko ti maadan iti singsing. Uray pala ti 20 atawan, sakbay nga iti diyaw. Saanan? 20 atawan? Anya ti ambom. No, intun umay atawan kat mataya ka. Oh, di matagi ko amuntong ti alahas ka. Ay, unay daytan nanang. Kaslaki din orayak ti ipapatayaw tapno matagikwak lang nagita singsing. Ay, madia. Anyat ko na ni nanang ngay ading. Ipatawid nanto kano nang iti singsing na inton matay. Anya? Di pa'y laitan. Ah? Kayat mo namatay ni nanang? Saan mo't Di kayat ko asawan, di pa'y laitan nga itid na. Ta sigurado nga ammo na, asika ti papanan na, wenno siya. Mas dahawak ah. Awan lat ganas kun kanyak. No intun matay pa'y laang ti panangitid na kadagitang alahas. Natural asa anak ton nga interesado. Ta agladingi takton. Talaga mo, oras siya ka. Jakton almanan no natayan ni nanang. Ta aglading itaktong. Agam no itang itad na, maragsakan pa yung umawat. Una, sabalin tumot ngamin ti panunot ni nanang, jaske. Nay. Rumwal ka manan bakit? Inak ijay ilay. Kisayam ta alahas mo. Apay manan? Nakita manan dagiti alahas ko. Ado, tis snatcher, iti kapuskulan na iti tao. Is not sekto pa iti karad-kada. Naglastog kan bakit? Ay di nakmantaktakan, innakon. Unay daytan. Di kag tingday ti dagas hindi mo kayo timatay. Ha? Ay, nakaabungot at tao. Kan adapal taog ng paturong da kanyak. Ay, kasyan da kapo. Di da kramusan. Dalo kayo pa imot nga raud. Ay, kasyan dak. Di da ka pang tatakkunan, kuribat-bat. Oray tangdanan na kami atalo. Madorman kami king ka. Nakulbal ka. Anya, nagbastos kayo na tao. Anay ko. Nagdiwigan ti pangak. Ito Anay ko. kailangan delaying tactics mo. Uksotam amin nga alas mo. Manipod tok-tok, maging gatdapan.
iyawat mo amin ka na kami. Ay saan sayang mo't da ito, inualaan niyo. Agpili ka. Alahas, wano tabiyag mo. Naikasan, ito, paltog may, umutok dito olom, siga ba nga? Ay sana. Bilangan na ka lang, itidwa, matay kan. Ay, mabalinti tumawar. Ay, pagpilindaklaan iti alahas, wano dayaw. Apayayang ay pilit mo na itabagim. Orit ang danan na kami. Saan da ka pagtatakpunan ko ni Batbat? Paltugan ta kamanlangan. Ay, saan apo ka siyandak? Ay, itod kong tibagik, ay, estelahas ko. Basta, di dapat patayan. Ay, huhusto mo tinanay tan. Langgong ka bakit? Paltugan na kan! Saan? Ay, di dapat patayan. Itod ko aminan, agraman to'y bagik. Di na ka pagtatakpunan ko na tumod. Sige, ipilit mo ka di pa at sabagim ka na kami. Sige, bukan niya. Sige. Alien! Alien taropam! Sika, bakit? Apa na kita black eye kas kana kamuul mau? Lumda angak taawanan dagiti alahas kau. Hinold updak iti karasayan dagiti tugot. Ay gunggunam. Rinamus na kakaray. Imbagak nga round, nga uray ramusin dakon, basta di dalalaan ti alahas ko. Ngam di na magkayat. Kinabildak pa ikit di. Pinarigat dak. Ay, para magkantumas nga main, anya ngay ita. Naimbaga, di da hinold up sa biyag mau. Dandani nga rudan. Ay, nanang. Lukas tangarigan ta nakatay na kayo. Anda nga rod pa'y may patawid yung alahas ka na kami. Ha? Nga. Awanan na nanang. Awanan di bagbagayong ito join ton matay kayo. Nga manay. Ay, kuwa. Nga galata. Napan mumot kamin inyayat. Amuman li bilet nga ayat-ayatam iti igas. Ito na kwan. Tuktokanan. Kasta tinaramid mo. Inyayat mo dagiti alahas mo. O di tinoktok na. Imbaga, tasa na sikate pinagintirasan da. Didak nga rod kayat. Dagiti mo't alahas ko, ti kayat da. Sikamot bakit? Saan da ka pagtatakkunan, tabakbakitan kan? Awanan timayatkin ka. Gusto nga rodan Dinangrandak lang nga rodan. Tinakawan da. Ikastadak pailaan. Nagalas kayo mutan. Kagayem, tinagibusan, tipa kasaritan tayo na pauluan. Burloloy. Dito'y programa tayo. Unay daytan, kaka. Padaanan, dagiti sumar sarunopay pakasaritaan, amay tampok mutlang, dito'y programa tayo. Unay daytan, kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions, isagsagot kada kayo, ti Jor Dramatips TV YouTube channel. Unay daytan, kaka.
iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan Anapauluan. Sige, pasaksak! Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Kaano nga ta Ito na sumalpot lasing ko tay sumat ti retira ni tatang mo. Alawat kayo lang, alawat. Pasaksak kayo mat nanang. Diyak pala nalpas na nagdamag. Inalawat yun. Amok tumula ti sumba na, di sumbata kon. No siyak nga men, diyak kayat day tay mabaybayag asumungbat. Nga alaan na pala ti makatawan sakbay asumungbat. Saan ani tatang tidakdakamatag? Sino nga ron tidakdakamatom asumangpat, kat adamot ni ading mo dita. Jay bil ti kuryente. Nay tananang. Lawagam angamen. Ure kasano ti kinalawag na, no saan nyo apalpasan ti agsasao. Sa bali at talaga ti turungan ti sungbat yaw. Pasaksak kayo mat ngamin. Nalanaw Adan itaypay. Jay. Jay anak mo Pasaksak ka man. Dak madamdamagay. Saan aya? Nga iso ti damagam ko ma. Yak pala nalpas nga min ang nagsaaw. Inalawat mo manadagos ay. Pasaksak ka talaga bakit? Sino nga min aya tinaladaw ngay bagbagam. Naladaw asumang pati danom ita. Alawat ka lang nga alawat. Isa pasig akidjas ti sungbat mo. Sursurwa man nga man ti agpreno bakit. Denggempay mo ti kasasaum sakbay nga itiram tada ti panunot mo. Unay daytan. Inakman kitaan. Awan pay ti danom. Inakitaan. No ni Jaime ta buludak di ragadi na. San adanom ti inakitaan. Pasaksak. Nagninamot ang tilote. Agasam mo ta 3 mil kada square meter. Nagngina jay binayadan talakay. Naikisak ti ornong ta. Nangilngina jay syudad. Ta 10 mil ngagpangato ti per square meter. Apay mo't dagito yata tao. Kabayatan nga umay ti dakkel arigat. Adamot aparigatan da ti pada da tao. Uray 10 pesos la ti pinanggatang daiday. Ilako dan iti 10 mil. Just kay. Nagadayumot lang ti 5 tuwan na bakit? Punumat. Apay dagita at tao. Kabayatan na bumaybayag. Agbalinda mo ta ropat kwarta la unay. Agasim mo ta 10 pesos la iday ti per square meter. Idikwan nagbalinan asa nga gasot a pesos. Ita 3 million. Linabsan nan di sa nga ribaw. Unay daytan a kinaropat kwarta ti tao. Rumigat nga minay na rumigat ti biyag. Isa pang diskitarandan ti padada a tao. Adakit ko ma. Akasyan da ti padada a tao. Tila pakasiksikuram. Dadailim na ti ulam iti kapapanunot iti bigdaw ti pada matao. Isaganam kinday dagiti papelis ta mapantay. Ijay munisipyo. Ija ayan ni aturnay.
Agpa-advise ta, no niya ti pamayan ta. Kasuratan na ti adda ka na ta. Saan mo't deed of sale. Ni attorney, ti papananda na awatam. Isu no isu ti kunam. Kano ginatang yu ti loteyo manang? Idi na panalawas, attorney. Tagaano nga ti kimatangan niyo? Kay jay ayan mimutlaeng Sa dino dayta? Ijay garod ayan may, attorney. Apay, amok no sa dino ti ayan niyo? Dayta man ni attorney, dayta. Dayta ti address minay. Iti barangay sip-sip ngat. No kasta ginatang nyo dayta lote, idi na panalawas? Hindi na magmumanitayan, attorney. Kaya't ko na ti makasigurado ta nariga at yagpugpug to. Si bibiyag ka di tinanggatangan nyo. Ni attorney mat, alangan na ginatang mi itinatay a tao. Ti saludsod ko ti sungbatam manang tapno nabiit ti saritaan. Ginatang yo'y tinapanalawas kunayo. Si bibiyag tinanggatangan niyo. Alangan anatay tinanggatangan mi, attorney. Natural a si bibiyag. Ta idinapan alawas lang nga ginatang may. Saan mo't nga idinapan a 50 atawan? Nanay, di ka makisubang kanyak Ay, saan mo't, attorney? Ibagamot gayam, natay tigim matangan may. Saan na kanawatan? Damdamagag no si bibiyag pay. Nalawag a si bibiyag pay at ay sungarog tigim matangan may. Anya mo tayo no kalpasan ti binayad ket na disgrasya bueno natake ket natay. Ha? Saan mo ta panangidaw-dawat Unay daytan, attorney. Isa damdamagag no si bibiyag pay tapno amok mo tirarabidag. Ken i-advise ko kada kayo. Idi na panalawas laeng nga nagginatang kami, di si bibiyag pay. Naglaing kan nga itamom no si bibiyag pay. Alangan mo't anatay adagos, idi naglako iti daga. Adda dagiti kasta apagte. Uray pa'y nagginatang kayon itaylaeng. No kala at anaatake di natay. Isa kayat ko masigurado no si bibiyag pa'y wano natayen. Apay nga men, aday tati damdamagam, attorney. Ay na bakit di mo maawatan ni attorney? Di kaya't naasaway amang no itinalaos aragsak na anak ay gamit ti kwarta ket naatake ket naustal. Sana kasta paset ti saritaan ken interview da itoy. Masapol a detalyado ti amin. Sana siya ti suro manang. Imay kangarot kanyak tak nagpasuro kayo. Siyak mo ti surom. Ha? Ay saan at ay bagbaga Ay laeng sumanaukan tumumit bakit? Di kala rumngeg. Pasaksak kala pasaksak. Unay dayta. Kumusta ti pagnayo, tatang? Naimag-ata na singpat ni attorney. Ket naanusan na kami a kinasarsarita kaninadang mao. Apay ako nayo, naimbag, naanusan na kayo a kinasarita, tatang. Kasano nga main ket ninanang mao.
Inggaraw naman ang style na pasaksak. Anya, ala pilpilosopo na. No dado matatang, kasla kinapasig ni nanang tikas diya nga style na. Ngam no dado makit masurunak may. Asin mo nga iti sana masuran. Aturne, isuro na kitlen. Ha? Ay, maditi bagbagik lakay. Apay nga milaya. No naglabak iti adaw. Kalpasan ti pa naglabak ket madimot ton ti bagbagik. In washing machine mo kada dagiti linabaam. Inimak ginulgul ko. Ta nadaldalos mo't laang no gulgulog. Alya. Isungar daging matang tayo ti washing machine. Tapno nanam ay ti panaglaba. Parigatan pa lang ti bagay magulgal. Madi talaga ti bagbagik. Siguro nga rin ay tarikrik na mapantag pa check up. Apay nga kasta unay ti lingot ko. Kun nabanbanugak lakay. Naglaba ka gayam, di nabanog ka. Ti maday, no nabanog ka, naturog. Ha? Apay ako nayo ang maditi bagbagiyo nana. Kan apay ang nasakit ti bukot yo. Ni Doktora Mat, umayak agpa-check up, siyak mat ti pagdamagam. Ha? Kasano nga amok ngay, no niya dayta, no jak mat agdamag, wano agala iti information kada kayo nana. Ay, kasta gayam. Naglabaak ngamin iti ginabsuon. Saan ka nagsardeng, oray naknaktangan akon. Inlipas ko amin alalabaak doktora. Iso perme ti lingot ko, perme ti bannog ko. Normal ti aglingot bannog nana. Kan normal ti maktangan. Kan mabannog no, adu ti trabaho. Ta oray siyak, no mabannugak, agsakit ti ulok. Iso nasken mo ti panaginana. Saan tayo nga abuswen ti bagi tayo? Tapno saan tayo nga agsakit? Day talaang ti check up ka, doktora? Aguray anana, ta saan tayo pa'y mo't analpas? Bakit? Pasaksak ka manin ako na. O sige nana, agplastar kayo tadenggag ti bukot kun barukong yo iti dayto stethoscope. Apay aya nga minadenggen nyo, doktora. Bakit? Saan asikat ti mang-interview ka ni doktora? Okay lang, tata. O, sige nana. Aguyak kayo man tadenggag. Ay kasano nga aguyak ka ngay kat sa anak mo't ang makauy-uyak. Saan mo't nga uyak tumay ko'y pa-check up? Itong palam latan ti ibagbaga ni doktora, bakit? Ino kayat mo disikan ti aguyak. Kastulaan nana. Umangas kayo man? Manipod pa'y nayanaka katumang angas akong doktora. Bakit? Ti kayat ko asawan nana. Umangas kayo iti naunag. Tapno mangag ko, no kasano ti uni ti barayo. Makauyekak no umangasak iti naunag, doktora. Nana, pasat ti panang-examin ko kada kayo na itoy. Denggak ti bara, ken denggak ti puso yo. Ken alaak amin a vital signs yo. Iti kasta, ada pangibasarak iti rikrik na inyo. No, saan bannog dayta? Ang mga nodapay sa bali. Anya manen ngay vital signs, doktora. Anya ngay dagita.
Ti panakaala ti heart rate, wenno heartbeat yun nana. Ti respiratory rate yo, ti oxygen level, temperature, kasjay. Iso nga rod a private timayan may, nagadupay mo ta pasikot-sikot. Bakit sana pasikot-sikot na ita? No di kat pa naka-examine. No iji ospital tinapananta, ang mga no nakiapakan iya Ta ado ti pasikot-sikot. Mataunan ka pa'y ijay Anya! Kumusta ti pa-check up yun, Nanang? Awan mo tinakita da sakit ka. Agyaman ka taawan. Nangiresita lang ni doktora iti vitaminak kan pain reliever. Kit imbaga ni doktora saan unay nga agbanaw. Tati nataangan kit nalaka na makalay ti sakit. Kin adaw tiyan anayin na. Tungpalan niyo, ti ko na ti doktor, Nanang. Tapno saan kayo magsakit, wano marigatan. Agdondon niya aki din, agkuti aklata Ngam saan yung abustuan ti bagiyo Okay lang, ti exercise. Dahita oras kong agik-exercise, itrabaho klaang. Sige, ipasaksak mo. Tanwad na tumanor asakit mo. Makaamukan iti biyag mo. Jaski ka. Nana, sabalit ti trabaho, sabalit ti exercise. Agpadamot kit dira kita mabalin, basta saan asubraan, tatian niya man asubra ket makadadal met iti salunat. Ken annadan tayo ti bagi ken salunat tayo, tapno nakaradkad tayo lata. Bueno, ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anapaulwan. Sige, pasaksa. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and Recording Supervision, Giovanni. Script and Direction, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Jor Dramatics TV YouTube channel. Unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Dramatics TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapaulwan. Kuripot Agastador. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nanang, agsida tayo mamad iti bolalo. Makasidsidaak. Ingka gumatangan Wana nang. Buto nga roda na, ti igatang tamapana ko. Ne, kwartam ti igatang mo, tawan mo't kwartak. Anya? Amuyo mo't nga wan kwartak, ta nagsardang ti trabaho kitan. Oh, di saan atila pampanunuto masidaan? Anya? Nagado ti masida di taref. Anya nga dagita amasida na nang. Adda diles, tuyo, tarong, ken kamote. Apay, agpili ka iti masida. Saan mo't nanang? Makaramramanak lang mo't iti bulalo kan sinanglaw. Nayunamutan, ti pakaramramanam. Naawan sinanglaw kan bulalo. Uray kulangan nanang. Uray dinakdakan langan. Ano... 1/4 langan. 1/4 nga dried armang. 1/4 lang nanang. 1/4 alitson baboy. Ay, uray 1 kilo tigatangam. Basta dalakit di igatang mo. Na?
Marigat adaw-dawatan ni nanang manang. Amom lang aruden ak kuripot, dawatan paylaeng. Anya ako ripot. Nagdasa nga ili, special foods ti katangan na. Uri nalngina. Mas daawak akin ni nanang. Gastadura no agpaay iti sa nga ili na. Kastoy taramiden ta ading. Sumambot ta amangan kadagiti gatangan ni nanang. Sige manang. Mangilasin tapay kit din ah. Wan. Nay, apay dagita. Mangilasin kami nanang. Nagkuna, para bisita dagita. Anya? Para kada kami ngayon nanang. Anusan yon, anak kao? Tajay tumasubradan, ti para kada tayaw. What? Imbis ada tayo a pamilya na ti unaan na. Jay mo't sa bali at tao. Kasta nga raw jay inayaw. Maawatan nyo latan. Jak maawatan tatang. Nukuripot, wano pasikat. Ha? Pamilya na kumaa ti unaan na. Ti unaan na apakanan ti kahit ko asawan. Maawatan nyo latan. Kapakpakanin na kayo, may. Kaya't mimut aramanan kumati na imas. Kasi iti iparparaman na kadagiti sa nga ili na. Isungaro ti kayat na. Maiturod na ida apakanon iti lechon, special cakes, kun aminan nga special. Naglukay ti kwarta kadagiti bisita na. Ngamnuda kami ti dumawat, ibaga na nga awan. Awan mabalin ka, anak ka. Diyak ba't maiturayan ti inayaw? Isa paspasuro taklatan Nanang, agluto tayo man mo iti special pansit palabaw. Adoo na iti ingredient na dayjay. Uray, simple lang arudan aluto Ala ka ingkay gumatangang talutwag. Tayo nga rod igatang nanang. Na, da kayo ati gumatang tawan mo't kwartak. Ha? Awan naman rin kwartayaw? Awan tupay kada kayaw. Anya? Kuripot at talaga ni nanang. Imot pa'y Sa bagay, kuripot kun imot. Saan mo't ama ko na, ana imped. Tagastadurmet no kayat na ti aggastaw. Kirmi Isa tinasayaat kat inalin daw ko ba nga daw maya bisita na. Iti kasta. Ado a klase ti potahe ti maramanan tayo. Tirigat na, kat paunaan mo't ni nanang amangan dagiti sa nga ili na. Nasikap mo't ni nanang. Wan nga rod. Saan tayo maipilit ti kayat tayo kininanang? Oray ni tatang, awan maaramidan na. Noan niya ti kayat ni nanang, ison. Una yun, ngagpaiso. Daytoy, dagito iti ginatang ko. Dayta. Nginginaon dayta, bakit? Nalakalaang. Manungay. 2,000 lang daytoy. Anya? Nagninamit tayo na ita blender? Nangingina pa jay 5,000 Apay ngamin aday ta ti ginatang mong aramatin tayo.
Excuse me, lakay. Saan tayo nga aramaten daytaw Anya, di matang ka lang nga raw, diti i-display diti balay. Saan? Irigalok dayta iti kasar. Anya? Anya ngay mo, data may sapay dita. Dayta, rice cooker dayta. Data ka din, ti paglutuan tayo. Saan? Anya nga ron ngay? Irigalok ijay may sangag kasar. Nagadun ngay ang nagastuang bakit. Sigurado nga awanan kwartam. Nagkuna! Ha? Anya si tatay nanang? Tuyo, Anya? naimas daytang isawsaw iti suka. Apay ngagsinnaay ka? Awan nanang. Awan matlat sarbi na may ibagak. Isa di yun damagan pa. Di mon sabat kurso na dati si daan atuyo. Damagan nyo pa ilang. Adamot ki di sardinas dita, Kat no saan mo akurso na dati sardinas? Adamot itlog dita. Ado, ti masida. Wala ron nanang. Nagadaw. Nay, apay amat matay ka amang ibaga. Talaga mataya kiti kuno sa misyon nanang. Mamati ako mga awaran igatang itinaimas. Ngam agruar matyado akwartayaw no da sa bali at tao. Unay daytan. Bakit? Mapan ka di makipiesta ita? Ijay, Hindi Campo Santo apay ada pista ijay. Dapat ang pista na gitinatay. Ha? Kasano nga tamay ti panagpista na gitinatay. Rumar naman siguro iti tanam da sa daag sala-salaan niya. Ubun Apay nakitam. Iso, ti imagination ko. Tajak pa imot nakakita iti bangkay arimwar iti tanam na tapno agsalas-ala dita uno agrambak. Iti pelikula agat kastamot. Mitlagayam. Saan man na ti pagsaritaan ta? Agdamagak nga ron kin ka bakit ta sikatin na laing ag-imagine. Nati pa ti namagag. Kasanumot nga ti nga dagiti bangkay nga agsala-sala. Kin anya pasok ti tanam ti lumsutan da armuar. Ay, aguli mo ka man kitday. Ta panunutak, no nya ti ipan ko akanan day di ading ka. Anya? Inak man ikan iti kanan na. Inuman na, kan merienda ng tupayin Ay, mano atawanan, asaan na nagdigdigos, manipod na itanam. Isa mangsakdo ka pa, iti pagdigos na, bakit? Anya? Nana, nagaduma na ita, minarkit yun na kanan tayo. Nagkuna akanan tayo? Nakasta, para bisita manan. Saan? Inak ipan, para itiday di ading ko. Makmakan, kan merienda na. Apay nanang, rumor itanam na, tapno mapanakanan na kita. Kaun Anya ti style na ngay armar. Agtayab, agkarayam, wano agilaos. Ay agtayab, agilos, tila damdamagam tumat. Taken nak pailaang. Tulungan nak kidain tap numalpas.
Adi? Wala manang. Impanan iji kampus santo ti linuto na. Nagado. Anya? Uy, Awan mo ti karga dagiti kasirola kan kaldero anakitak. awan imbati na. Isa saron nunta. Anya ngay nga rin taramidon ta. Mapantala, nagiti impan na iti kampusan tao. Sayang kami na kanan ti bilit kada manok. Alaan talaga na, tatao ti mangan. Saan ka ta kompormidita ti mangan? Sayang nga talaga. Ay, apo, tilar aramidon ni nanang. Sa bagay, sana masayang, ta mapantamot alaan. Tatang, ayan ni nanang. Awan baik. Rimwar. Very good. Mangantay nga rin. Kanan tayo, ti impan na ije kampusan to, tapno saan ang masayang tatang. Aya, alingarod kanin tayo, naimas na kita. Apai, anya dayjay, at dayjay lamisaan amakmakan. Imbati man nagiti anak mo aparakin ka, bakit? Ha? Uray imutam ida, saan na ka nga imutan? Imbat siyan na ka tapno maraman ang may. Aya, nagsaya atan. Inka nga rin kanain, tapno sana mabanglays. Naggapon na ngay. Sino ngay tinangtad ka da kwada? Dahil di ading mo, inyag ti alalya, inyag si Karuba. Sino ngay akaruba? Karuba, adi makit kita. Nakita ka Karuba, nagluto. Ramanakman nga raud. Nagimas mutan lakay. Nalainda nga men ngaglutaw. Kastoy mo lati linutok, ngayon pang ko ijay kampusan tao. Aya, ay kaagluto ka manin Ay won, ilutuak manunday di ading ko. Layo naman, tapno adda reserbana. Ha? Mangipan ka pa'y kumaitiref Tano, adda saan na maibos. Irip na. Ay won anya. Ang mabasa, adi rep na awan linong na igay. Ay bay paramidak itilinong na. Kun saksakan mo tun ati ref. Gumatangak para itiday di ading ko. Ta idi si bibiyag kat imutak. Yan. Iso nga ita, itud ko amin na masapul na. Ha? Awan na talaga tatang. Dadaulen ti utek ni nanang. Saan mo't ngamin nga agbasa iti encyclopedia, kada Biblia, tapno manayunan uray basitlaeng kumamot ti amuna. Sikamot anak. Kasano abasaan natin encyclopedia kada Biblia? Kat dinanto ba'y ang mabasaan tinakan na. Ha? Nauyong nga may nagiti manursuro iday. Isa di na kayat ti agadal. Mabutang. Do pilitin da ama panag-eskwela, saanan amangan ngagmalmalam. Ay unay daytan? Imbag kanyak ta naka-grade 7 Kati grade 7 iday, nalalaeng. Mamati ak tatang, ngamin nalaing kayo. Saan mo't gaya manag-eskwela ni nanang? Iswati mo't aramidon na ditan. Kundi na kayat ti paisuro kun madildilaw. Ayunay daytan, just kay.
Nimbaglaki din na. Napan ko siniim di ref ng paninanang. Apay aya. Dandani da tinakaw. Awan ko man no jakin na ala. Papagkat ko na. Ha? O kat, asino ngay tinangibagkat? Kun ayan na ngay itan, jay ref. Inlako ko na. Kaysa maungaw-ngawanan nyaman na. Anya? Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Kuripot agastador. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka Musical and Recording Supervision Giovanni. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan arapauluan. Durog alakay. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka Buyay, Kenjeng. Umay kayo dito barbershop ka ta pukisan kayo. Saan kami ang pupugis, Lolo? Masrig kayo dito, ita ada ibaga. Tapi Lolo, natuturan kayo nga umbingan niya. Nalalaing kayo pa. Bida kayo. Una, Lolo. Uri siya ka? Wait. Da kayo adwa. Ngem kita ekman asino tinalalaing ka da kayo adwa. Ha? Nalaing ak iti mas, Lolo. Siyak English. Kun PI pa ya? Nalaing ak pa iti PI. Ay saan ada kita ti pang testingak iti laing yaw. Anyang arod ngay, Lolo? Asinaw ti napigpig sa kada kayo adwa. Siya ka Lolo? Tsaka? Napigsa kayo adwa. Wan, Lolo. Wait. Malaman nga raw. Agsanggol kayo man. Wana, Lolo. Wala, sanggol na kaya. Sanggol saka. Saka? Saka. Wana. Dita makita tila inyo adwa. Sige. Ala. Agtugaw kayo dito swelaw. Isurok no kasanaw te panagsanggulyaw iti saka. Ay, kurang pa iti pigsayaw. Masapo lamangan kayo iti adungain na pa. No, adda kilaban iti balayaw. Alunusin yaw, nga urawan si dayaw. Siguro lang. Alunusik tong. Orsa? Si Kanjeng, kaya apiltikan tilapayag ni Buye. Naglaka. Lala. Agore ka, jak para imbagbaga, pineltik mo. Pasikat ka mo, Jeng. Nagsakit pa iti piltik mo. Si Kangay mo't Buye, kaya apiltikan tilapayag ni Jeng. Naglaka. Inigo! Nagpigsamot ng tipiltik mo. Orsi ka, amat. Piltik ang kamot. Alay ko na. Kapag ang piltik ka manan. Awan matimbagbaga ni Lolois kung ulitam timang piltik tilapayag ko. Isang arting baga na ito ay. Kaya't mo tapiltik ang tilapay ko, di piltik ang kamot. Ang lustong kamatan. Pilti ka kumalangan talapayag mo. Anay ko! Nagurit ka man tantan
Pinatay kayo matang. Laglag ka mo talaklakayan. Apay bakit? Anyat basol ko kin ka. Amom nga ubing dagijay, suruam iti linulukaw. Pinag-exercise ko lang ida. Kita kat nagpinasakit daan. Si mayaatan nga gay ay ayam da sinairom ida. Natibker dagijay. Ay, kaslawan panunot mo mat. Basit lang ba naglayday bakit? Timaday, no nagdinnoyok da, wano nagtinagbat da. Piluso po kaalaklakayan. Inton maminsan, pag-wrestling nga kila, paggabwak ida. Anya, di ba ila sika timang biro kiti kagabom, laglag. Alang aron, no isuti ko na, datan ti agabaw bakit? Malwan ka ito pa eh. Lenny, balasang ko. Magtangan ka, ngagtak-takder dita. Umay ka pa'y agtugaw dito'y barbershop. Uwan man ngagpaiso, tata. Makakitang mo't ngagpaiso tinakatakder. Apay, urayam tinobyaw. Ala, ni tata isko. Awan nobyo kanya. Ay, makinobyo kan. Sayang tapintas mau. Diyak kayak ngay. Ay, awan, kapoy ka, no kasta. Maditi makinobnobyo, tata. Agungot dananang kentatang. Saan? Saan da nga agunget? Agungot da. Naglabasan da ma. Iso amaawatan da ka. Makinobyo kakitde. Tapno ada kakinkinibin mo di kalkalsada. Anya? Agpapukis ka, nanay. Saan, tata? Makitugaw lang, bit. Apay, biit ako na. Ure man no dito, kan agmalmalag. Iti kasta, adaw ti umay a customer. Ngamain, nagtaraki ka. Lalaki mo't ti customer yaw, tata. Saan mo't nga umay dito, ti babae. Ijay parlor ati paparanda. Uray, tano taglabas di ta babae. Makasarak ka ba'y itinobyam no agistambay ka dito? Ha? Apay, di mo kaya tinubya. Madi? Nagkuna amade. Nagmayat ada nubya na. Ada arakupam. Apay, di mo kaya ti mga rakop iti napintas abalasang. Ni tata iskumad, tila ibagbagana. Kababain no damakangag. Anyat pagbainam ngay. Nagsya at tupay ti marakop iti balasang anapintas. Ha? Apay, kayat siya ti umarakop iti balasang, tata. Ay wala, sampyon na reka. Ha? Nagluko kayo umutun, tata. Saan may? Nulang ada agpaarakop, kaya't ko nga arakopan. Ngam saan ko nga asawaan, sikamay. Ha? Kapoy ka ba raw, nawan nobyam. Ibaga na bakla ka. Anya? Apay, di mo kaya tinubya. Awan pa rin, tata. Kaya't mau, kaibiro kanta. Anya?
Laglag ka mo talaga niya. Nay, apay manan bakit? Apay adurugam dagiti ubeng ang makinubyaw kada ang makinubya. Ang angawag laida. Kinsanan nga ubing lagi jay. Anya asaan? Ay, intun kwan. Inaramid daday tay bagbagam. Bayam sana naman na mag-isamit ni Ayat. Apay, di kayan mau, si kalangan timang nananam. Ay, yung pagtatakunan ananaman, langgong. Nalnal pa sang gaya man. Ay, laglag ka! La. Pinatiltilanak mo te. Marwam kan bakit? Nusan ka labak-bakitanan? Ilagkaagkan kan. Anya? Joke bakit? Joke. Hindi ka na maagaw ba? Joke taropa. Ila. Ay, tinapis na kumuntin. Bakit? Ay, ko nagsakit. Angaw ko lang, mat. Di ka la maangawan. May sapay man nga angaw. Gusto na kang ako. Bakit? Gusto. Kumusta nga danay? Imbag man, tanda ka man ang diti barbershop ka. Mabain ka pailaan. Nakatartaraki ka. Maday, sinataraki akapoy. Ibaga da alupoy. Anya? Way, masapol ngay pakitam ang nasiglat kay kami na manag. Nakmarunan o balasang ti pagsasaritaan. Di ka kadyag kapoy. Asus, maday, si may bilang iti asosasyon na iti baak. Anya? Masapaw nga danubiam. Litak nga ron kaya. Kapay, andan inaarmaw anang paay ken ka. Dak amot agaram, mabainak. Nagkapoy ka. Mala, agplastar ka man. Ay, suro ka na imbag. Ita, nakaplastar ka. Dungag ka na imbag lanay. Si minaran ka na imbag tapno puli daw. No saan mo nga mo tagaram? Awan laisin na ka at may sabalas ang nukasta. Ibaga na bakla ka. Kaya't mo, timawagan iti bakla. Danugag at mga ibaga bakla tata. Anya taramidam nga, no nagpinta sa balasang ti mangibaga bakla ka. Ay, bituga ka. Nay, ay, saan balasang na niya, bitugam kit den. Ay, dakas, kan madiday ka. Di may sa babae, wano balasang, ayatan, sapuyutan, tapayaan, akas la itlog. Ayatan, kanla ilawan. San kita bitugan na kasi tikunam? Mula na itang. Ngala, isuro ka, no kasano ti agarab. Ikan to matagtagtagaray. Kasano nga rin karami nagtata? No kitaan na ka. Kitamay. No makipunirang. Igamamon ti ima na. Kalpasan na, ibaga malagos ti. I love you. Akagidan ti arakop ken agad. Ha? Di kan agad langanin danay. Sapno saan day ngay baga bakla ka. Wano kapoy ka. Anya nga, ti sumarunong arami nagtata. Di ibagam nga. On kaya on. Wano ibagam nga. Tayo na, mahal. Kung namuta na. Di nobya man.
Kapoy kan. Mabalin mong taon nga kan iti oray anya akan ito akayat mo. Ha? Ano saan? Ibaga mga asawa mo. Anya? Oh, nay. Nakatugaw ni Lene. Iti saan unay nga adayaw. Iti barbershop. Unang peso. Nakatugaw nga may sa. Gundaway mo. Agore ka. Adaman damagag. Anyat panagkitam ka ni Lene. Laad wano nalapsan. Nagpintas tata. Okay. Amumat gayam tagkita maraw. Husto ka. Napintas ka nalapsat ni Lene. Iswa sakbay nga daw masidagkan kuha na alaad. Umunakan. Ha? Kababain ka lang, no unaan na ka ti may sala, nagkapoy ti lang ana. Ang tinglay kan darasam. Leni, mabalin ti makikatugaw ka? Una, Dani. Naglawa mat. Hindi man ako. Sos, agpada kami mo na nakaululiman. Diyak kaya ti maawagan iti kapoy wano bakla. Iso nga aramida kung tinusuro ni tatais ko. Leni. Ha? Pinarang na kaon. Partakak ngayon gaman ti ima na. Sa ako ibaga ti I love you. I love you. Ako pagkun. Bastos! Tinong panak mo tan Leni. Awan, nagdudurso kam matigayam. Anya? Linamlamuyot mo mat kuma. Inaramid ko mat amin ngayon suro yo tata. Ay, timing linamlamyong mo pa'y kuma. Imbagam ko mga isaw ti kapintasan a babae anakitam. Isaw ti kapintasan ken kasingputan ken amin na napamadayaw. Isa, ma'am, sa kakida-kida yan. Anya? Agpakyot kamutan Kas kada, ag beautiful eyes kakin ko ana. Sige, aramidak na itatata. Lene, sana na saya at isuplada ta may babay ni ka. So ano ada agaram ken ka? Saan mo abas-bastosan? Pakibagayam lahay. No bastos? Bastos mo, tata. Ay saan Dakas kasta. May bagang orasyo, tata. Leni. Makitugawak man ito'y barbershop mo, Tata Iskaw. Ay, una ba raw? Wala dito, tugaw ka dito. Inak man gumatang iti, mamirienda. Kamu kayo dito. Sininyasan nak ni Tata Iskaw. Still, Leni. Ha? Apay ngagkidda-kidday ka kaslamanyak? Kanapaya pagtay-tayo kam dagiti matam? I love you manen, Leni. Tarupam. Awan pa'y kadisi-disintem laglag. Sulukag tupay tamatam. Anya? Ay, nagoyong kamatan.
Panawan ka man langan. Tamang ano malawanan ka, suplada. Leni, balasang kao. Made iti may sa babae, iti suplada, wano bastos. No saan mo kaya iti may sa alalakay, saan mo bastusin? Ta pakaalan iti rape na ita. Ha? No saan mo akayat? Saya atam laeng nga ibaga? Kano bastos mat, tata? Di bastos mat? Kan may sa tata isko, sardengan yon adurdurugan ni Dani. Nangag ko ti pa ng durdurog yun kan kuana iti kasta. Ah, Madimot aday ta. Ipaspaso budak mo, tata. Sumangka utro kayo mo't ngamin alaklakayan. kanya. Nasaya at maeta sinupalpal na kanilene isko. Paasig ngamin alinuloko ti isursurom iti padam at tao. Patinto pa'y ubing nga main katsurwam iti linuloko. Amom isko. Makasarak kanto iti mangdusag di tasungom iti kinalaing mo amang durog wano mang sugsog langgong kalaklakayan. Maminsan pa nga damadaamag ko asugsugam tag sasaruno apasubsub ti aramidek di tasungom iskaw. Amumutan kanyak bakit ang aulad na gijay. Pag-aayat ko nga ang angawan ng itubeng. Nukasta, pag-aangawak mo't nga rudan timang tep iti sungom tapno agkabibawan. O anya, mangdurog ka pa. Durog, alaklakayan. Ditan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Durog alakay. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision Giovanni. Isursurat Kennedy Direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Jor Dramatics TV YouTube channel. Unay daytan kaka.